Tena makatatong ni posan matagas ito kan hika supang kan kau kan ka mat ka bakta pa ka long brieman brieb jing ka jing kuslai. Kade ka wei ka jing la thai rizal parro ki brieb kidan lagi jong ka jing kuslai. Kidan bagus lai tang kan dia kidan bagus lai sibon kidan bagus lai kita ka te ke chisnam dun sinter jing ilta ka jing kuslai suda nama badan bon ki jing te kadi ki jing kuslai ne ka jing kuslai bagi don kalong kom ka jing pang. Ia pang baro-baro, jeng pang balai puja ini don. Tiga ni kecik uslai kadai kecik pang. Ya kecik pang bangai pang kamet dengan sukriat dengan yuk kisori kawat doai ngapung po ya kan. Henry kadai kecik uslai kalau kecik pang asing ngamla apa po ya kan. Kawan siwan kecik im jongi. Cik im jongi kibriu ko pentot kecik im jongi. Hak jadi jengi pada belai jadi pada perabri. Ialah dia hero kawan ciwan. Hak ayat ke yang hak trai ke kita hak tiak ke dem ke jengi. Hitip saya ke dahar. Ba kajing im jengi ke dia ke balengkot hadu kata-kata. Ni pulai kita job. Anak harsai wewong. Kajing im beriu jengi kalau ke balengkot. Tenama kalau lupa ke balengkot. Sekini kejugus lai kini kita ke bangidon nangkong ke pentang yang ni. Kabar kepentronya kecing kau kecing kia kecing ni. Bar kebalai ka. Langkot kecing im jeng. Iya peloi. Pet ni pet mata. Lor kibai kita. Ni bangi mi Islam. Kan dia ni bagi beri kim sespa Islam. Kerap banyak wiki. Berapa Islam? Ni banan nok kerta nyawa Islam. Long show. Balai kini ke parok kecing kidon kecing selai kidon. Kecing pang ba ke jadok ngidon. Pergi baik jajing bangi kendo ki pelengkot ya kecing im jengi. Dan nama kata aku ati pan dia mercing ban mata kastap sepang kini ki sepang kini kecing kuslah ke bangi don. Ngimla lai ngidang deh ki breu. Tang deh ki breu na. Hene kam dei pas sensar ni bi. Kaba kadai kan ne kasensar maka yang ni te kepelong ini. Papentronya la kecing ko kecing kia par ke pelengkot ya kecing im jengi. Te ni keliken Talai mau kini ki cukup selai ki don nak jing im jong pi janga. Ibu boleh ha kita pawar nong penengkong lai pawe kong. Kising dek jong ki priu hi. Akor im jong hi. Ki kambang ya de pad ublei bar ki prabriu. Ki kambe de prabriu. Kitu nama kimlong ko akor le jong kimlong haklanti ke bagade ki de balong. Kim de haklanti bau blau ba bangin im ya ki ya ja ka. Tike pelong ngi pan ko slaya ka jing im. Hey yuk piklet. Yuk ngiklet. Ngiklet ko slaya tangi kampa kan jadok. Na ingan yuk bam. Kumno ban yuk spa. Kumno ban yuk kanam keburom. Kumno ban yuk start. Klet pada ka jing im ka banek junam. Parok ngi sok tu. Tang ing pipik jing im la jong na menolak hai pi nga. Inglir nok kerta. Inglir serang ring kemet kepa jing. Hey. Kane ka tak kasin. Pilong kiban pengkrek nak benta kacing im lawai. Tenama kata akot lawai aripi. Im ni kena partai bangidon partai pengkrek nak benta jing im lawai. Kita kacang nek jengi kabneng. Ti menta. Ti kumno kenin pengkrek nak benta kacing im lawai. Ya sia mentan tu samla. Waktu suah kuat banjuk jing im bom cukut. Dak kuat dik-dik. Lek kelip jisu. Hontam bon lek haji imal marwe. Lek jisu kai bang dei pan lek. Pat ngi sob jisu ulah ju babi ukum kumnu dei ban lek. Ba pengkrek nam ta jing im bom cukut. Dengan sepoi kata teman ta ka jing kamat ka baar bang kuat ba peteng kere. Kumnu ngi pengkrek nam ta jing im bom cukut. Pipa la he krata ngabang ka selesu kena bang ngabang stang ka stang nersan. Kumnu pengkrek kan mau. Pajik kan mau hak madu deka dei belong kan ne. Ngadon hang ni ban pengkrek nak benta ka jing im lawe. Ta kumnu ngap pengkrek. Langkong tu ngi pai nak tu gospel. Tu samla berispa ba wong kumnu ban le ban jing bom cukut. Tu suang pernah kongo hukum. Pa tu sura ai hukum ke kita hukum. Ke hukum ublei ke hukum gibril. Telu ai jesu ka hukum ban kongo i mei pa. Ka hukum ban e prabriu. Ka hukum ban le kam baba. Dan puan ban kan sipor asibon. Pa jesu ka ban o. Pe kwa ba pengkrek nam ta ka jing im. Lawe jing im bom cukut kongo yak hukum. Are kita bok ina sibon ke hukum berap yang ni ke hukum ublei ke hukum ke balang
ke hukum ke senang ke tau ke hukum hayang ke sem iban ong yang ni kun perlok imi kini hukum penyok ke cing embam cukut penyok ke cing embam cukut terima kata keempat penekong di pekre ban im ya kajing im tak kebangi kongo ik hukum bangi don hak cing im yang melaban im klaim hukum ngam melaban im klaim hukum ngadon hukum jongkari hukum jongkabalang hukum ke luar jengah panghap kongo pan telang ba ke cing kongo itu hukum pan poa sablen te halor kan rim ikan mau kata gospel jong Lukas nong si peu kan dia besok wong kum ne pasrap ye pi ki srap yang nga pasrap ki hukum ba ai ki kon hon ba pa pi ka balang ka lang sa lang uble ki ni srap yo uble ban padangi srap yo uble ka mo la ti kana ba mangin poa sa ki embom jukot Susu, ni tu ik jumut bari jongi, ik jumut ke bangi mut bantre ka plan jongi mut bantre, ngamut balik ke kam kum tai. Ya tu ik perlok, pakai perlok biasa, ki ai mesin nengi kata ke jumut jepi, jengkwa jepi ka long babha, jabas ki ai mesin. Ni tu, ya ke jeng job jongi ik banta jeng imba per ko mala omantan. Ki beri biasa ke jeng job jongi kena ai mesin jongi, kena pat seluruh lagi, kena ya le susu ki wei kam, kena long susu ki ba job. Pat kam tam kabadan kam bahapan itu hakajing im jongi kajing tu ya kajing ki bangi akan do hakajing ya tu jongi ki para brio ya tu ya kajing sem jongi kajing ki sausi jongi kajing laduna je bakla jongi kum tata the kembali tu Matius mentana gospel hoi kem sem la tho kum ta Rengat tarah kaji kan duk bab Yesus, lekan bab Yesus, dia tu ik semut bari jung la su Yesus patip. O pek ngala bam sap, pek ngala lek kunum tai, pek ki berkisi yang tu Yesus biasa kata wasap ye ba ulia rap ye I pai chau blei, o blei dia tu ik semut bari jung hangi ki breu. I pule kitab Jeremia lanau benang kong san. O blei lo ang Jeremia Soal bantau ye pi, ala bu jumut ye pi. Bantau ala tau ye pi, ala pakentang ye pi. Ublay ye tu, ya ke jumut bari ju uhangi ki brio. Kacu kan kajing pule. Haklan nong baar kendai kat we ko ong kumne. Ublay ong ngaya tu ipi ko Jeremia. Anu ong api nga ngaya tu api perlok ngadon ka pelan nak beta jupi. Ngadon ka jumut nak beta jupi. Ngadon ka sandur nak beta jupi. Ublay ye tu Ya kejeng long barit jeng uhangi, lada mengi keluar ban skap, lada keluar ban yoi, boleh tu kesebut barit jeng yang iki beriu. Te boleh tu iki ke baro, hangi iki beriu kacang hangi, langi yang ikangi sap ya ka, kaya rap yang saban inde ega bau boleh tu yang ini. Tungan pai cak kejeng im Yesu. Ikan mau gospel jeng Yohanes, lenong ar per way kasan haduk karkandai. Hati yang kecil bam jamir kesenran kisulah kot Petrus marway. Kalau orang itu Petrus ngaton ke way pen orang itu pi, tangi pi. Kan yang kecil orang itu ayah tu tangga pi, orang ayah tu tangga pi, dan dengan keli pi tangga pi, kau way kecil keli. Hatu pi kam yang ngaban kini kiway pat. Yesus keli Petrus coba orang terang i. Om tang tisin arsen ya tu biar jeng long bari, jeng kuat bari jeng Petrus balong. Arsen ke balai Petrus ulam thot kendian balai mo Yesus ya tu ni jemut bari juanga jen lai sen lai wat ben ong become e jenga tu Petrus kan mau dong mo mau la len ya utra bis penju pat apa Yesus li sengaja ke jubab jong Petrus Yesus perkam tiu melong mau siang halo jemengan te ke balang melong nong carai ke lang brot jenga ke bilang jenga pe Yesus ya tu jemut bari jong jemut bari Ha gospel jong Matius nomor 1 kat praterter. Kenal senrang dang tong dok dang gedang tong dok ha. Gedang bet ke jar ke cuki. Tu Yesus la poai sa kapung sa ka luriau be tong dok ha perlok akwa pa tu ipi ka poai ke jumut bari jonga. Tanga pi ki khat arngot ke apostol. Kai kata natu menta penem long su kenong tong dok ha kenong kenong tong beriu.